الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما خبثهما بالله العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah sifatnya ta'ala syirasa putra nasi bila sayyarak Allahum ya Rabbi Allahum ya Rabbi Rabbana atina fid hasanatu wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar bi rahmatika arhamar rahimin. Allahu akbar. Innamal jamaat majlis syukur tamam innallaha rahmatullah qalqan yaqdan kusiyada ilana wa sallallahu Raşit bir güne söz eğitip alayım ya lek konaklarını. Bunda ben akiplen Gülfiye'ye Gülnara bilen Rinat'a onları Meryem'e bir söz rahmetin ki bizni şıraştırgan için bir köngüllü şu dinleyicilerde şıraşı sizge Allah rahmeti olsun teyizlikte, bəxtdə, tevfikdə, tozalıqda, tınışlıqda yaşayız. Bəxtləriniz ömürləriniz bəxtli olsun. Şalgan kurbanlarınızı Allah Teala kabul etsin. Kabullarınızı. Barınızda da bir sürü rahmet, günahlar sizlere gitmeyin. Kulaklarda rahmet, yollardan dikkat. Maşallah, motor işe oturan. Maşallah, Rabbim